إسحاق دغ طردونيت. الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وحاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah Taala maqtolur, Peygamberimizga salavatlar bolsun. Mana bugün Kur'an jarışты ötkörüp, Kur'an jarıştan keyin baldarga aş berip, anan belek tapşırsak. Mana bugün Allah nasip kılıp jarışta esen aman ötkördük. Jarışta 70 aşık bala keldi. Mana dastorkongo ana бүгүнкү кылып аткан жарыш кылган балдарга бир дуа патаңыздарды берсеңиздер деп чакырдык. Кудай кааласа мына Алла разы болсун, сиздер да жок дебестен келип mana ушул
Çay içip dua kılaylı dep turasızlar, bir жақсы dua bersеңizdер. Elhamdülillahi atamana ve sekana ve cealana minel muslimin. Allah Teala mana şu kılgan ihsanlarınızı Allah'ım dergahıyla kabul kılgan olsun. Mana şu kim mana şu hazır demeçilik kılıp durdu demeçilik kılgan ballarından ömürlerine bereket versin. Den sonundan çengizden geleceği için bolup her daim şunday şu yaxşılık işlerge demeçilik yürüyüşünü Allah'ın izniyle atın. Tapkanlarını Allah'ın bereketini versin Allah'ım. Bir bölüsüyle tinç olsun, eli yurtuyla tinç olsun Allah'ım. Mana şu yeter. Ustamaga silab qo'ying. Ne deb söyleyeceğim? Medresede egzam bolup otadı, açtı şorbonu kaynatıp hizmetli kılıp otağız mı 1988'den. Stajyeriyim aksakal meneken oturam şorbeci. Mana hurmatly musulman bir tugandar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytılganday, "Ahabbul ardu ilallahi masajiduha" degen Allah Taala eng suyuktүү jer kaysil dese mescitteri degen, mana şunda bir Allah Taala'nın eng suyuktүү болгон жериде үйдө турат экенбиz. Mana şu nerseden пайдаланып айта турган болсок, mana Allah razı olsun, Allah kabul kılgan bolsun, mana şu 88 жылкылар, mana şu balдар bir Kur'an okup kalsa, jattap kalsa, şuga bir sebep bolup kalsak eken degen maksatda jarış uyuşturup istedi. Allah Taala kabul kılsın, mana hazır jarışты ötközüp, oşon menен birgelikte mana mıymandарды da atayын çakırıp oturasız tugandar. Mana beldin atakты болгон imamdарын çakırganda maksat, mana şu kılınıp atkan iş bir ele şul ele meçittel emes, керек болса айыл өкмөт райондорду да көбөйсө деген максатта чакырып отурабыз туугандар. Бүгүнкү күнү караңыздар, каяктагы динде жок, кыркы деген маселе, жылдык деген маселе, bir insan ölüp kala turgan bolsa, же болбосо mana bir ele ölük masele emes, керек болсо mana tirik maselelerge dagı ne, жылдык деген nerseler çıkıp ketти, mana 10 жылдык deysizbi, 20 жылдыk deysizbi, dinde jok nerselerdim de mana israfgerçilik kılıp, aramga barıp şu nerselerde kılınıp atat tugandar. Mana şu nerselerge bir çek koygan avalda mana şuna bir jakşılıklarga tartıp kalsak деген maksatda mana şol imam damalalarыбызды çakırıp oturabız tugandar. Ошондой эле mana şol жарыш adiletүүлүк менен өссүн деп атайын жийдадан Нургаз дамыланы, ошондой эле белде мына Рустам дамылаларды чакырып жарышка катыштырып машулар экзамен алды туугандар. Ошол бирине bir жака тартып койду деген нерсе болбосун деп. Mana ошого азыр mana Кудай Таала насип кылган болсо бисмилла деп баштайбыз. Рустам дамыла туруп, mana şu bir çekeden birinci orunga kim, ikinci orunga kim, şunda kılıp akırındık menен айтсаңыз, Кудай кааласа. Birinci orun menен Abdülhamid o. Saydahmat. İkinci orunga? İkinci orun Latifov. Latifov Abjapar. Ana. 4. klasın okucusu. Oşal beleklerge koşulup Kur'an menен sıylanat. 3. orun Mehmet Azimov. Mehmet Azimov Bekbulut. Mana şu balдар, damılalar bir para toluk jattagan balдар. Bir para toluk tacit menen jattagan balдар. 4. orun Kuday Nazarov. Kuday Nazarov. Aha. 5. orun Abdülmalikov. Acivi? Abdülmalikov. Abdülmalikov. Altıncı orun Galdarov. Galdarov.
Assalamu alaikum hurmatlı mana şu baldar bardan argını başı bileğler kut bolsun. Mana yaxşı okuyanlar üçün bardan argına beletserde bundan keyin dagı şunday bundan ham kattaroq bilek solish uchun tirishqilar. Biz sizlardan juda xursandmiz. Mana qishloqimizda shundaydir bu bolalar chiqadi ekan, qari bolalar chiqadi ekan deb. Mana ota-onalar ham xursand bo'ladi. Yerda bitta xizmat qila turgan shunday bir qari bolalardan bo'g'lar, ilim qo'rqsin, hech kam bo'lmag'lar. Alloh taolo den so'ramazni keng qilgan bo'lsin Alloh. Kelajaginglar keng bo'lsin, ota-onangizdan umriga baraka bersin. Sizlerden ömrüme baraka versin, rızkınlarga baraka versin. İlimlerge ilim koysun, ilimden tam olmalılar. İlimler ziyade kılsın Allah Teala. Şu demirçilik kılgan, şu balların, şu 8-8 yılı ballar demirçilik kılgan kılışıplar. Allah Teala şulardan razı olsun, tapan kanara baraka versin. Den solukları için olsun, hiç tam oluşmadın şulara. Dağıyan mana şunday bir demirçilik sıkılışında Allah'ın ödünü açıp kalmadın. Kalganlarımızdan var mana şu yeni yurtumuzdan tinch bo'lsin. Elimizde shunday bir yaxshiliklar bo'laversin. Mana bu yerda yaxshi jishon, mana bizdan xursand bo'l. Biza emas, bar yer xursand bo'lsa kerak. Shunday qaror